Breaking news, ihum thara motor lapente gypsy kece tonga jok adima longmat bahinia pran kedam lapente bang trok ahiring tangrak arenga hukeso. Sonsi Borpothar Police Station Kapalo Halokwan National Highway 39 towar pialong thar motor registration number AS 01FJ4114 lapen gypsy registration number KNL 04C3801 kece tonga jok bahini apran kedam joyamen akurno na pangthek ponthek telang stan pinsoi nut alusoi nut pusi pangthek ponthek chorlang lapende bang trok ahiring tangrak areng kiso abang phi bang photom han tong sekot pen hospital longan pon thulo pusi bilta rib dunlong apithu Borpothar raikom saikhatum adim longan palisti kido anason anche pari dengpon. Breaking news, ihum thar motor lapente gypsy kece tonga jok adim longmat bahinia pran kedam lapente bang trok ahiring tangrak arenga hukesona. Sonsi Borpothar Police Station Kaparlo Halokwan National Highway 39 atowar pialong thar motor registration number AS 01FJ4114 lapen gypsy registration number NL 04C3801 kece tonga jok adim lomat bahini apran kedam joya bang pu amen akur pangthek ponthek telang sitame pinsoi nut alusoi nut pusi pangthek ponthek cholan lapene bang trok ahiring tangrak areng hukeso tumhan tong sekot pen hospital longan pon lu pusi bilta rib dunlok apithu Borpothar raikom saikhe tum sikedo anasayanta cipare deng pon pusi bilta rib dunlok roang kurap bilta pangka pon Lawrence lekhe News 24 Karbi Anglong.